Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Evo, ja sam u danas, dragi svi, nakon brojnih ozbiljnih zdravstvenih tema, o hospiciju, palijativi, brojnih bolesti, brojnih nacionalnih dana koje smo ovdje obilježavali, naravno prema vašim prioritetima, danas sam odlučila ono što ste i vi često tražili, govoriti o ljubavi. Ali o ljubavi kao smislu života i o ljubavi u svakom smislu. Dakle, kako nas ljubav, dobrota, ljepota, kako nas naša duša zapravo može prizemljiti od svih ovih nedaća, od svakodnevnih drama, politikanstva, mržnji, bešćutnosti i egoističnosti ovog današnjeg kapitalističkog svijeta. Dakle, govorit ćemo o ljubavi u svakom smislu. Moj današnji gost i piše o ljubavi, i govori o ljubavi, i svjedoči o ljubavi u svakom smislu. Dozvolite na samom početku da vam pročitam samo neke njegove misli koje sam ja izvadila iz njegovih knjiga. Dakle, prije svega ono što mi se najviše nekako dopalo, možda i zbog moje senzibilne ženske duše, to je kad ujutro se pogledamo u ogledalo, mi moramo zrcaliti ljubav. Mi moramo biti ljubav da bismo u tom danu mogli sa ljubavi sve vidjeti, da bismo mogli vidjeti boje, živjeti boje i da bismo tu ljubav mogli drugima dati. Isto tako, svijet je dovoljno velik da se pronađe zrnce ljubavi, ali opet da bismo mogli prepoznati to zrnce ljubavi, mi u sebi moramo imati i ljudske vrednote i moramo znati voljeti. U ovom svijetu, ističe moj današnji autor, još se malo strpite, i gost, kaže: moramo od djece učiti o ljubavi, važno je sačuvati srce i dušu. Ali isto tako, ovaj svijet je dovoljno velik i ako je nešto dobro u životu, to je spoznaja da nikada nije prekasno i da je uvijek pravo vrijeme okrenuti se novim životnim počecima, ali samo ako smo spremni suočiti se sa istinom. Evo, poštovani dragi gledatelji, sa velikim vam poštovanjem, jako radosna i ponosna predstavljam svog televizijskog gosta, Krešimira Butkovića, koji se vrlo često predstavlja i kao Martin, o tome će nam reći, ali od sveg srca najsrdačnije pozdravljam, dragi Krešo. Ja želim sad odmah uvodno samo podsjetiti tko je moj dragi kolega Krešo. Dakle, samo neke reference, jer želim da vidite kako svatko od nas ima bezbroj uloga. Nismo mi samo ono što izgledamo, kako izgledamo, i nismo samo ono čime se bavimo. Mi smo puno više od toga. Dakle, dragi Krešimir, Martin u zagradi Butković, jest moj kolega, novinar, član Društva hrvatskih književnika sa podružnicom u Rijeci, logoterapeut, maratonac, kolumnist na internetskom portalu, u Rapskom listu piše kratke priče. Poznat je po zbirkoj poeziji Svjetlost ognjišta. Tekstopisac je brojnih glazbenih dijela. Od književnih dijela istaknuti ću Šetnju života, Bornin vremeplov, Pukovnikova ljubav, 50-50, Kako si ga tražila, Žanin gambit i Molitelj. Ali naravno, još tu moramo dodati i zvučnu knjigu Modri zvijezdani vlak. Dakle, za sve ovo što je naš dragi današnji gost, trebalo bi nam nekoliko emisija, zato idemo odmah, kao što sam uvodno i rekla. Dobar dan, poštovanje. Idemo pričati o ljubavi. Kako je naš Krešimir Butković, Zagrepčanin, unatoč brojnih životnih oluja završio na prekrasnom Rabu i još uvijek može svjedočiti ljubav? Pa, sam dolazak na Rab i život na Rabu je ljubav. Jer to je otok ljubavi, otok sreće. A ja sam na Rabu od 75. godine. S time da sam sad intenzivniji na Rabu preko 6 mjeseci. No, u zadnje vrijeme, kako imam problema sa zdravljem, zadnje 3 godine sam nešto manje, kraće. Ali nastojim
uživati u Rabu u potpunosti, družiti se sa svojim prijateljima koje znam 45 godina, neke koje sam i sad upoznao kroz svoje djelovanje na Rabu, koji su mi pomogli da Rab postane jedan veliki prijatelj osoba s invaliditetom. Tako da je Rab, osim što uči ne samo Hrvatsku, nego regiju i svijet toleranciji, uči i ljubavi prema običnom čovjeku, pogotovo čovjeku koji je u potrebi. Ali vi to svjedočite zapravo. Da biste sve ovo ostvarili, vi morate svjedočiti ljubav. S obzirom da u ovoj emisiji govorimo kako je invaliditet sekundarna stvar i kako nikako nije zvanje i zanimanje, ja u svom današnjem gostu vidim ponajprije kolegu kojeg beskrajno poštujem i od koga jako puno mogu naučiti. Prema tomu, htjela bih da možda uvodno samo kažemo našim gledateljima da prihvaćanje invalidnosti i prihvaćanje, odnosno kako ste i rekli u molitelju, spremnosti za neki novi početak, za to treba i snaga, ali to je i veliki proces. Ovo je svima vama, poštovani gledatelji, koji vrlo često mi znate iz frustracije i depresije govoriti kako vam je život završio, a onda kad imam goste koje svjedoče da su se izdigli iznad toga, onda uglavnom imate samo negativne strelice, pa molim vas o tome mi svjedočite. Da, čuo sam da su neki se žalili što sam tako pozitivan, pa sam stalno gost negdje. Ja bih samo htio demistificirati to. Naime, normalan život postoji 20 godina. Ja sam u kolicima 30 godina i ovo je moje prvo gostovanje u normalnom životu. Tako da maknemo to. Kako sam bio godinu dana u krevetu i borio se za život, tako da nisam baš tako često kako se čini, ali možda moje gostovanje ostane tako upečatljivo ljudima. Pa... Ostavljate trag? Da, vjerojatno. Ali ostavljate tragove na način da se o tome još puno priča, odnosno dajete smislene poruke, životne poruke. Ne lamentiramo samo načelno, nego svjedočimo o tomu. Da, znate, ljubav prema bližnjem svome, bili mi vjernici ili ne, je nešto od čega neminovno moramo polaziti. Ja znam predivne ljude koji su ateisti i učinili su daleko više za ovaj svijet nego što su to učinili deklarirani vjernici. Ja sam vjernik i nastojim po nekakvom Isusovom nekakvom učenju ljubiti bližeg svoga i pronaći ljubavi u tome. I naravno da je jako teško. Teško je voljeti, pogotovo ako vam neko nanosi zlo i gdje morate okretati drugi obraz. Život nam najčešće ošamari jedan i drugi obraz i nema čovjeka koji nije prošao tugu, žalovanje, samoću, ali isto tako ne možete reći da nije imao barem jedan trenutak sreće za koji se može uhvatiti kao nekakav padobran spasa koji mu neće dopustiti da tresne o zemlju. Dakle, sve te sitnice, jer ako kažemo da za jedan časak radosti je 1000 dana žalosti, onda sve te sitnice, te sve sitne sretne trenutke treba pohraniti u trezor, da jednom stvarno kad nam bude teško i ne možemo iz tog trezora izvlačimo pozitivno i da vadimo tu snagu koja nam treba za dalje. Molim vas, kad ste vi nastradili, dakle, niste bili tinejdžer, malo stariji ste bili od tinejdžera. Dakle, bio sam nepunih 18 godina. Svijet vam je bio na dlanu. Da. I sad, svejedno, nakon tog iskustva, vi ste spremni svjedočiti o ljubavi. I za što ste se vi uhvatili? Evo svima onima koji će nam davati... Upravo u tim najtežim trenucima shvatite što je istinska ljubav. Istinska ljubav nisu automobili, nisu zlatne pipe. Istinska ljubav i sreća je imati normalnu obitelj oko sebe koja vas podržava. Gdje su roditelji, braća, šira obitelj, prijatelji spremni dati život za vas. Istinska ljubav je tamo gdje mnogi misle da je ona zdrava za gotovo se dobiva. Ja sam tu istinsku ljubav dobio od medicinskih sestara. Od šok sobe u Rijeci pa do na kraju gdje sam bio u Varaždinskim Toplicama, do nedavno kad sam završio u psihijatrijskoj bolnici Rab, gdje su me sanirali ne radi psihičkih problema, nego radi fizičkih, gdje su me spasili na čelu sa doktorom Borisom Bronićem, pa na kraju u Vinogradskoj neurologiji, gdje su me držali kao kap vode na dlanu. Nisam tražio ništa
više od drugih pacijenata, ali oni zapravo daju svima jednako, ali ljudi drugačije vrijednu tu ljubav koju dobiju. Ne? Vi ističete da je ljubav u obitelji, ljubav u svojima bližnjima, da se tek onda prepoznaje i da se ne uzima zdravo za gotovo. Sad vas moram pitati, s obzirom da živimo u takvom dobu gdje uglavnom roditelji govore nemamo vremena za svoje tineđere, jer se moramo boriti za egzistenciju, jer moramo biti svugdje, samo ne sa njima. I onda se događa da je naša mladost u nekakvim katastrofalnim brojkama kad govorimo o sustavu, kad govorimo o pitanju ovisnosti. Imali smo jako puno emisija o tome. Kako biste onda vi sad odgovorili onima koji kažu pa ja se toliko trudim, dajem mu sve da bi on imao ono što ja nisam. I opet ne možete reći da smo mi pogriješili, nego pokvarila ga je ulica. Kako biste vi na to odgovorili? Ulica ne može pokvariti nekog koji ima obitelj, koji ima uzore u obitelji, koje imaju moralne vertikale u obitelji. Ulica na to ne može djelovati. Ja sam se prepustio ulici prije nego što sam nastradao, ali nisam imao te nekakve moralne vrijednosti okrenute protiv obitelji ili u autodestrukciji ili nešto. Ja jesam imao problema prije, ali ja sam ih riješio na vrijeme čak i prije nego što sam nastradao. Ali postoji jedna stara međimurska pjesma koja kaže ljubav se ne trži niti ne kupuje. Jučer je ujutro u noćnoj smjeni na Dobro jutro Hrvatska Alice Marić govorila divno o knjigama i rekla nemojte mi reći da niko ne može 15 minuta izdvojiti za pročitati par stranica knjige. Ja ću isto tako reći, nemojte mi reći da ne možete tijekom dana 15 minuta izdvojiti za svoje dijete, da vidite njegove potrebe, da se poigrate s njim, jer djeca jako brzo odrastu, jako brzo će otići od kuće sa svojim životima. Jako brzo će se stvoriti sindrom napuštenog gnijezda koji se događa kod roditelja. I onda će biti jako veliki osjećaj krivnje. Pa di sam ja, šta sam ja to radio sa svojim djetetom, da nemam nijednog trenutka o kojem ću se sjećati. Da sam ga proveo sa djetetom, da sam otišao negdje u šetnju, u prirodu. Zar ću mu reći da sam čitao odlične statuse na Facebooku, da sam šerao odlične fore preko WhatsAppa. Su to trenuci ljubavi koje trebamo dijeliti međusobno. Vi govorite zapravo o roditeljstvu kroz prizmu da djeca imaju mamu i tatu, a ne samo roditelje. A mama i tata znači ja govorim o bliskost. roditeljstvu kroz prizmu. Ja nisam roditelj i nemam pravo soliti pamet roditeljima. Mnogi su u egzistencijalnim krizama. Ali imate svoje roditelje. Ali znam što su moji roditelji radili. Nas je bilo 5 u malom stanu. Radilo se od jutra do sutra da bi se prehranili. Da bi se digli na noge, a štedilo se, nije se išlo okolo, išlo se u Trst, znate i sami kako se išlo u Trst kupovati ili se uzimalo na kredit. Svi smo bili uniformirano obučeni. Djeca su imala iste cipele, iste traperice. Točno se znalo koja firma gdje je kupovala odjeću. Ali ste imali jedni druge? Ali smo imali jedni druge. Bila su ta obiteljska druženja gdje se pjevalo, gdje se spontano okupljalo, pa i ona kava nesretna koja nije bilo, pa se skuhala ta jedna kava, pa se malo razredili ili se pila ona divka ili kako se zvala već, jel? I to se, za druženje nije trebalo imati 2 kanalije, nego i nije trebao nekakav poseban razlog, nije trebao mobitel da bi se dogovarali svakih 5 minuta, provjeravali, stoji ili ne možeš doći. Dogovorili bi se 2 tjedna ranije i našli. Ako ništa drugo, kao mladi smo znali izaći u parkić i svirati, učiti jedni od drugih sviranje. Da, ali ste se gledali, bili ste zajedno. I pomagali jedni drugima. I pomagali jedni drugima. I sad mi je prilika, poštovani gledatelji, evo da pitamo našeg dragog Krešu ono što vi vrlo često komentirate. Bez obzira o kojoj temi govorimo, kad govorimo o sferi življenja osoba s invaliditetom, da roditelji najbolje znaju što je najbolje za njihovo dijete kad govorimo o djetetu s teškoćem. Međutim, život vas demantira da ste ponekad i najslabija karika u životu svoje djece ako ih prezaštićujete, ako umjesto njih nešto radite. A druga krajnost je
da od njih tražite ono što oni ne mogu napraviti jer ste negdje pročitali ili čuli da netko s istom dijagnozom može to i to ili je završio neke škole ili ne znam bilo kakve usporedbe. Pa vas lijepo molim upravo o tomu svjedočite. Evo svima vama mladima koji mi se javljate i želite posebnu emisiju o tomu što nakon toga kad završim srednjoškolsko obrazovanje. Najviše mi se javljate iz centra Dubrava, ovdje iz Zagreba. Vraćate se u neko svoje manje sredine, kod nekih svojih teta, kod nekih baka ili stričeva koji se možda nisu oženili ili koji nemaju vlastitu obitelj i kod njih uglavnom provodite svoj život nakon što ste imali socijalizaciju, obrazovanje, svoje ljubavi i sve ono ostalo. Dakle, molim vas, i onda ste u začaranom krugu depresije, anksioznosti i dalje. Molim vas, o tome mi vi posvjedočite jer imate apsolutno više kredibiliteta za to. Ne imam kredibilitet, nego imam iskustvo 17-godišnjeg agorafobije i anksioznosti. Jer sam živio u sobi i prepustio roditeljima da svu korespondenciju, sve kontakte, telefone obavljaju oni. Dok nisam jednom izašao na internet, to je vrijeme da je lapa kad se 5 kuna je koštalo sat vremena i jako ste pazili koliko ćete biti na internetu i šta ćete tražiti na internetu. Tako da je tada u to vrijeme postojala Paraplegija.hr i pozdravljam svoje prijatelje sa spinalnim ozljedama koji su tada imali taj vrlo poticajan sajt, odnosno portal, na kojem su se izmjenjivale informacije i gdje sam ja otkrio da postoji život nakon kolica i da se može i voljeti i biti voljen i da se može raditi i biti u nekakvom suodnosu sa društvom koje nas uvjetno rečeno marginalizira, ali marginalizira nas zato što smo se sami marginalizirali. Meni kažu zašto si stalno u medijima? Zato što vi ne želite biti. Kad ponudim njima da dođu u medije i da se bore za svoje prava, onda kaže ja ću imati problema, ja ne mogu, mene je sram. I onda se žale što sam ja opet na televiziji što govorim. Ali opet kažem, govorim to iz ljubavi, jer ja nisam znao. I kako sam odmah nakon stradavanja dobio kontrakture i sve, jako sam ovisan o tuđe pomoći. Ali ako niste toliko ovisni od tuđe pomoći, onda uvijek imate izbor. Trebali bi imati izbor. Molim vas, ova poruka roditeljima... Izbor sami pronalazimo. Tako je. Ali kad roditelj kaže ja znam najbolje što je najbolje za tebe, nećeš mi ići u udruge, nećeš mi se družiti, nećeš mi ići na neke društvene mreže jer što će se dogoditi ako se u nekog zaljubiš, pa ko će ti onda brisati suze? Zašto svaka osoba ima prava i na takva životna iskustva? Ako je problem biti ranjen i brisati suze, onda najbolje da svu djecu kad se rode stavimo u kolica. Jer kad god padnu i razbiju koljeno, plaću i brišemo im suze. Ali ona su naučila sa tim padom ne samo na bol, nego na to da imaju pravo ustati kad padnu. Znači, što se tiče djece sa invaliditetom, mladih sa invaliditetom, postoji taj egzistencijalni vakum kojeg ne može niko riješiti do njih samih. Ja kad sam se vratio nakon 4 godine po bolnicama, prepustio sam se tješenju hranom i gledanju televizije. Prije toga sam i čitao puno po bolnicama i sve jer sam bio motiviran da danas sutra, budući da sam nastradao tijekom školovanja, možda nadoknadim to. I trebalo mi godinu dana da dođem k sebi. Alex, moja tada je bila studentica na praksi iz sociologije, i rekla, pa ti nisi glup, ajde ti prvo završiti srednju školu pa upisati nešto. I to je nekakav početak. I sad nije važno hoćete li vi završiti školu, fakultet ili nešto. Važno je da radite na sebi. Da pronađete neke interese koje vas zadovoljavaju. Roditelji često rade grešku jer na djecu projeciraju neke svoje neostvarene želje i ambicije i tjera ih u nešto što njih uopće ne motivira. Doduše oni mogu biti takozvani fah idioti, napraviti nešto od čega će možda danas sutra imati nešto, ali će biti cijeli život nezadovoljni. Treba vidjeti da li je dijete kreativno u umjetničkom smislu. Da li može pisati, da li može raditi kolumne ili nešto. Danas svako može napraviti svoj portal
pisati, govoriti o svojim problemima. Ako nema gdje iznijeti nešto, može to napraviti i vrlo brzo će steći nekakve poklonike koji će ga čitati. Dakle, tumačite, ne smiju izgubiti sebe. To je to. Dakle, ne smiju izgubiti vlastiti identitet, tražiti neke nove izazove. Dakle, sad se malo vratimo... Identitet se nikad ne izgubi. On se samo potisne. Iz vlastitih strahova, iz neambicioznosti, iz komfort zone. Tako je. I jednostavno kad se spoji 3, 4, 5 ljudi koji su negativni i koji nemaju ni jednog afirmativnog oko sebe koji će ih povući negdje, onda je lakše ostati u toj srušenoj kući, a zaboraviti ako nema krova, se može pogledati gore prema nebu i vidjeti zvijezde, a te zvijezde su zapravo brdo mogućnosti koje nam se nudi. Samo ih treba posvijestiti. Dakle, ako roditelji već žele pomoć djetetu, onda to dijete prate od rođenja i znaju koje su njegove vrijednosti, koje su mogućnosti, čemu naginje. Podržati na bilo kakav način. Dakle, molim vas, zapravo nam vi svjedočite koliko je život predivan, koliko je svaki dan najljepši i najvažniji. Sve ovisi o našem viđenju i dana i o tome kako se mi osjećamo. Sad, s obzirom da ste toliko toga ostvarili, toliko otkrili o sebi, rekli ste nikad nisam izgubio identitet, makar sam bio u depresiji, u svakakvim teškoćama. Moje pitanje je, kad vam je sinulo u glavu idem na maraton? Pa čak i maraton, poštovani gledatelji, dakle već ako po ničemu drugome, onda poznajete i prepoznajete našeg dragog gosta kao sudionika maratona. Izvolite. Dakle, prvi maraton je bio ludost. Nakon što sam se uz pomoć 5-godišnje psihijatrijske pomoći mog prijatelja Omara, koji je zatražio da ostane nepoznat, jer on je to napravio samo za mene, inače ne bi radio. I to je bilo preko Skype-a rađeno, na daljinu. Oslobodio sam se fobije i vratio sam se moru. I preplivavši taj kanal, jer mi je bila želja, ja sam, dok sam bio mlad, stalno priplivavao taj Barbarski kanal. Ima Rabljana koji to nisu nikad napravili. Ali i onda sam sa ovim mojim prijateljem Rakom, koji me danas doveo, preplivao kanal. I to je bilo jako mukotrpno, jer za nego koji je kvadriplegičar i radi mu samo 60% mišića na rukama, znači ništa drugo, jako, jako naporno. Ali srećom nisam jedini kvadriplegičar, tu je Damir Latin, još ima Livica Budak. I tako ima još puno ljudi koji su, evo vidim pokojnog brata ovdje sad na slici. Uglavnom, kad smo to preplivali, onda je Rako rekao, znaš šta, ovo je predivno. I došli su obitelj Hoda koji nam je dao ove slike iz svoje arhive. On je inače novinar i urednik portala za koji ja pišem, Rab danas. Uglavnom, rekao je, mi ovo moramo dati viši smisao, a to je da bude humanitarni maraton za osobe s invaliditetom. Zamisli da jednog dana, a mi smo tamo, nas dvojica i Ivica Hoda koji je tamo krepavao od vrućine na rivi, čekao nas. Zamisli da nakon nas dvojice tu bude puna riva ljudi u kolicima koji plivaju i skreću pozornost na osobe s invaliditetom i problematiku. O njihovoj mogućnosti, dakle o njihovoj afirmaciji, a ne patologiju teškoća, nego o afirmaciji koliko mogu. I sad je bio 10. put i usprkos zabranama meni dolaze ljudi suznih očiju iz udruge invalida Kvarnistih Oktokana, Čačić, ljudi, ne znam, iz Bjelovara, javljaju mi se ljudi iz Velenja, iz Slovenije, pa iz Srbije, iz Italije, Njemačke. Znači, to je međunarodni plivački maraton. Ljudi mi se u suzama javljaju. Jedni dolaze, kažu, ja ne mogu ovo propustiti, pa makar umrla od korone, kaže. Ja moram ovdje biti, ovo je naš dan. Znači, to nije moj maraton, to nije, više nije, to je grad Rab preuzeo na sebe, udruga Komin iz Barbata, je da je tu i Crveni križ Rab i turistička zajednica. Sjajno je da imate suradnike. Dakle, ja to više nisam mogao, ja sam to prepustio njima jer je to ko da, ne znam, organizirati jednu malu olimpijadu, to je jako zahtjevno. Ljudi mene pitaju pa kako to, gdje je šta, kako ćeš ti to? Ja rekao nemojte mene pitati, ja vam to više ne mogu.
I što je najvažnije, Rab je rekao, nama ne treba novac sa strane, to je naš maraton, mi ćemo to napraviti. To je znači, sjajno. koliko im je stalo... To je prepoznavanje sredine i senzibilizacija u javnosti. Da, i sad se sve polako prilagođava, pitaju se gdje su arhitektonske barijere, ima ih još uvijek. Pomalo se sređuju, ali najljepše je to što se Rab senzibilizirao za osobe s invaliditetom i što čini sve da nama bude ljepše, ugodnije i da se ne osjećamo kao građani nekog drugog reda. Da. Ali kažem, najvažnije je to što ti ljudi sa takvim ponosom nose te medalje koje nisu, jer ovo nije maraton koji je natjecateljski, nego je promicateljski. On promiče jednakopravnost, ravnopravnost ljudi, a gdje ćete biti ravnopravniji nego u moru, gdje smo svi isti, samo nam glave vire, niko ne vidi da li smo invalidi ili nismo. Jel? Ali sad me zanima, rekli ste fizička teškoća, naravno da je i mogu si zamisliti kako je to. O čemu Krešimir razmišlja, dakle to je psihički napor isto tako, razmišlja da sve to prebrodi kad je u Vodici? U moru. U moru. Ubili bi me na Rabu da kažem da sam u vodi, oni imaju more. Kaže, voditi si možete priuštiti u Kadije. Prvih 300 metara razmišljam, hoću se potopiti na 150 metara ili na 200, ali sva sreća da je tu ronilački klub Amfora i Torcida Rab, koje nas, moram zahvaliti Torcidi Rab, mene svi ovi Battle Boysi govore kako ti možeš tako se ulagivati Torcidi Rab, oni ne shvaćaju da ja znam njih 45 godina i da su uvijek, ali apsolutno uvijek, ako ne kao udruga navijača, onda kroz segmente i gradske uprave i udruga su tu koji pomažu. Znači, od Komina, Rab pa nadalje, oni su tu koji su uvijek uz nas i rade čuda sa humanitarnim akcijama. Dakle, ako smijem još samo nadodati... Naravno, sve. Otok Rab je imao nekoliko slučajeva teških vezanih uz onkološke pacijente, djevojčice i majke. I oni su pokrenuli takve akcije da ta humanitarna akcija nije izlazila izvan okvira otoka. Znači, uspjeli su se toliko organizirati da su skupili potrebne novce unutar Raba da bi se skupio potreban novac za liječenje. Eto, toliko zašto se ja zahvaljam uvijek Torcidi Rab, odnosno Rabljanima i koji su uvijek tu da nam pomognu. Vi ste zapravo na najljepši i najbolji način i ambasador Raba, ali to je, poštovani gledatelji, zapravo na ponos cijelome gradu, dakle koliko je senzibiliziran i zapravo za uzor cijeloj Hrvatskoj. Da, moram samo napomenuti, Rab je sastavljen od dvije općine, grada Raba i općine Lopar. A da ne bi umanjili značaj Lopara, i oni isto imaju i rampe za osobe s invaliditetom i neke smještene jedinice koje su prenamijenjene za osobe s invaliditetom, tako da je zapravo cijeli otok, nije to onako baš podijeljeno. Znači, u ovom trenutku kad je humanost u pitanju, Rab je cjelovit, nije podijeljen na općine. Hvala vam na tomu. Jer, poštovani gledatelji, sad zapravo mi je Krešimir iznjedrio jako puno pitanja, pa sad bih mogli govoriti i o zdravstvenom turizmu, je li Rab imao prilagođene u arhitektonskim smislima i hotele, i prilaze, i ljekarne, i vjerske objekte i tako, ali nećemo o tomu, o zdravstvenom turizmu, to ćemo Mogao bi govoriti o zdravstvenom turizmu bez problema. Može. Ali ovo što sam sad govorio, ovo je isto jedna vrsta ljubavi, prekrasne ljudske ljubavi. Da. A ja vam moram reći još jednu ljubav koja se dogodila na Rabu. Riječ je o mom prijatelju Diku Špajkermanu, koji je došao živjeti iz Nizozemske na Rab, naučio, tu je 10 godina, malo više 15 godina, naučio je hrvatski jezik i kupio je kuću i apsolutno cijelu je prilagodio osobama s invaliditetom. Znači, tu su kreveti, tu su dizala, to je ona dizala kroz cijelu kuću da se može ići do bazena. Dakle, sve što može on radi na tome da se pomogne osobama s invaliditetom, odnosno za taj zdravstveni turizam. I ljudi se čude da on onda ima, sezonu od 4. mjeseca do 11. mjeseca skoro. Da, ali ja sam htjela reći o sustavu. Dakle, kako bi sustavno kroz cijelu našu Jadransku obalu, ne samo obalu, nego i ovdje na kontinentu, zapravo hoteli i svi takvi javni objekti trebali biti prilagođeni, apsolutno, jer itekako imamo jako puno potencijala. Već od Uskrsa, poštovani gledatelji, znaju me zvati iz inozemstva ljudi i pitati gdje, molim vas, imamo platežnu mogućnost, možemo doći i u autobusima, pa nisu svi osobe s invaliditetom. Mi smo toplo podneblje i to odgovara i
umirovljenicima iz Švicarske i Njemačke. Da, ali o tome moraju govoriti više politike. Ali idemo se mi vratiti samo na trenutak još malo o onim najgorim barijerama, a to su ljudske barijere, barijere duše. Kad osobe sa invaliditetom, pogotovo mladi ljudi sa teškoćama u razvoju, zapravo i nemaju mogućnost i nemaju opcija kad govorimo i o obrazovanju, jer stalno govorimo da je obrazovanje put ka stvaranju vlastitog identiteta i afirmacije u društvu, pa senzibilizacije i integracije. Dakle, što je sa tim ljudskim barijerama? Kako se to sustavno mora riješiti? Koliko su te barijere bitne, odnosno koliko osobe s invaliditetom u svom statusu moraju mijenjati isto tako pogled na svijet, ne u smislu samo prigovaranja, zaboravio si reći ovo pa si zaboravio ovo reći. Dakle, koliko je važno da svojim primjerom oni svjedoče u afirmativnom smislu da osoba s invaliditetom ima što reći u kulturi, u zdravstvu, u gospodarstvu, svugdje, ako joj se pruži šansa. Evo, meni trebalo 20 godina da uporno kucam na vrata da bi ušao u medije i skrenuo pozornost da i mi u kolicima imamo mozak i možemo nešto doprinijeti ovom društvu. Stvar, moj maraton na Rabu je Srcem protiv barijera se zove. Barijere stvaramo sami, kako društvo, tako i mi, koji sami sebi namičemo ograničenja. Nekad davno niste mogli studirati filozofiju. Ja sam studirao, kad sam ja išao studirati politologiju, nije bilo lifta, nije se moglo tako lako studirati. Danas su svi ti pioniri koji su lomili kao Mohikanci te barijere, učinili nešto da osobe s invaliditetom s ponosom mogu doći bez srama na bilo koji od fakulteta, upisati fakultete, završiti ga i biti akademskim građaninom Hrvatske. S tim više, jer morate razumjeti koliko je mali postotak onih koji završe fakulteti koji su postali akademskim građanima. Znači, već samim su pobjednici života u tom smislu, jer su dokazali sebi i drugima da vrijede. S druge strane, kako slomiti barijere? Pa ne moramo se mi niti žaliti, niti prosvjedovati, ali negdje sam to i napisao. Osoba s invaliditetom u Hrvatskoj ima 400.000. Pridodajte im jednu pratnju koja razmišlja kao i oni. To je 800.000 ljudi koji u sebi drži odluku budućnosti. Znači, kad glasujete, nemojte glasovati plemenski, nego glasujete u interesu ne samo sebe, nego i ove države i prosperiteta ove države. Koliko uoči izbora čujete o življenju 400.000 osoba s invaliditetom? Koliko ste često čuli o programima, o statusima, o nekoj viziji? Gledajte, programa ima i to su dobri programi. Evo naš kolega Hrvoje je imao odličan program. Nažalost nije ušao i da bi nešto mogao značajnije pridonijeti promjeni nekakve socijalne slike. Ali programe svi imaju, svi vas tapšu kad trebaju. Ali gdje će prvo uzeti? Iz čijeg fonda će uzeti? Najprije stradaju umirovljenici i osobe s invaliditetom. Zato što mi smo navikli na skromnost, navikli smo na odricanje, navikli smo biti bez luksusa. Govorimo ime svih invalida. I onda je najlakše nama uzeti jer smo mi najšutljivija skupina. Mi nemamo sindikate koji će za nas izaći na ulice i boriti se za nas. Jedno vrijeme smo otišli na Markov trg, prosvjedovali. Ja ne znam, ja se uvijek divim svojim prijateljima Suzani Rešetar i Marinu Vlahoviću, dakle ljudima koji imaju djecu iz spektra autizma. Evo sad sam i napisao tu knjigu koja je dobila nagradu Bok Roko, to je po mojem susjedu Malom Roku koji je živio kod nas, stan do nas, sad se mora preseliti da bi mogao lakše pohađati školu. Dakle, ne znate s čim se oni susreću, ali oni su imali dovoljno snage da se bore za status roditelja, njegovatelja. I olako se prihvaća ta činjenica da će to, prepušta se sve na leđa roditelja. Niko ne pita mogu li oni, jesu li zdravi, što ako neko od njih oboli.
Zato govorimo da je iznimno bitno mijenjati sustav i da svako dijete, poput vašeg Roka, bilo gdje u Hrvatskoj dobiva sve ono što treba. Dakle, prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom društvu se mora prilagoditi. Jer mi smo zapravo ogledalo svakog tog Roka, Krešimira ili bilo kog drugog. Dokle, o tome moramo mijenjati svijest. Da, htio sam samo naglasiti, taj sustav opstoji samo radi, opet se vraćamo, ljubavi roditelja koje čine ne autotranscendenciju, nego totalnu žrtvu. Njima je to ljubav, njima je to normalno. Nekom sa strane je to žrtva ili nešto. Ta ljubav, neizmjerna ljubav koja drži sve iznad vode. A što se tiče ovog drugog, kako ste rekli, sve na nama. Da se izborimo za svoje pravo. Ali rekli ste da smo šutljivi. Šutljivi smo. Sva sreća imamo onaj In magazin, In portal za koji pišu osobe s invaliditetom. To jako dobre sastave. A evo, nismo toliko šutljivi koliko smo mislili da jesmo. Ja bi ovim putem vas zamolio ako možete pozvati Bojana Hajdina. Dobro. Dakle, on je predsjednik Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara koji je izričito meni isto, ali inače u medijima rekao nećemo dozvoliti da se spinalni centri u kojima se bolje rehabilitiraju osobe s invaliditetom zanemari, da se odbaci. Previše novaca je uloženo i imamo pravo pitati šta se događa sa tim centrom. S druge strane, dom za osobe s invaliditetom u Zagrebu se gradi od 1982. godine. Doduše sad imamo u Jelkovcu jedan prihvatni dom za 20 osoba, ali to nije dovoljno, to je puno premalo i ne znam kakav je popratni sadržaj, jer su to samo spavaonice ili to ima nekakvog smisla da ljudi i žive uz to, a ne samo leže i preživljavaju. Ali zapravo se mora izgraditi vizija, ovo o čemu govorimo, sustavnog rješenja, da svaki Krešo u bilo kojem kraju Hrvatske ima mogućnosti i u tom centru za rehabilitaciju, isto tako u tom domu. Da, jednako pravo. Jednako pravo. A ne ono ko prvi njegova djevojka. Da. Dakle, nekakva sistematizacija mora postojati, a ima toliko već sređenih tih projekata koji su aplicirane ne samo na Europsku uniju, nego koje su i zaživjele u drugim zemljama. Ako imate jednu Soču koja postoji već 70 godina u Sloveniji, a mi smo imali jedan katastrofalan rat, veliki broj osoba s invaliditetom, a da još uvijek ne razmišljamo na taj način. Evo i naša Ana Slonjšak je isto prije izbora govorila o potrebi gradnje doma i boljem smještaju osoba s invaliditetom. Ali kažem, naravno da je sada isto jako teško u ovim trenucima kad je proračun sav ispražnjen, tražiti nešto više za sebe. Ali ja mislim da ovo nije nešto više, nego da je ovo nužno za ostanak na životu. To je zapravo oživotvorenje svih vaših prava prema konvenciji. Dakle, stalno, poštovani gledatelji, u ovoj emisiji ističemo kako je konvencija iznad svih politika, iznad svih stranaka, iznad svih zakona zapravo bi trebala biti kao Biblija, ali se ona ne ostvaruje i nema odgovornosti za propušteno. Kad bi se držali samo 10 onih Božjih zapovjedi, da smo sad svi vjernici iskreni kako se deklariramo, onda bi nam bilo dovoljno 10 Božjih zapovjedi. Ne bi trebali ni Levitski zakonik, niti neke druge zakone. Jer bi se ova sve rješavalo kroz ta nekakva moralna načela. Nažalost, sve oko nas je deklarativno. Imali smo nekakve programe koji su se nudili i pobjedničke i druge stranke, pa su bile prozivane zašto to nije riješeno. Nije riješeno zato što se može da se ne riješi. Da. I zato što se dosta šuti. I misli se ono što vrlo često ističemo također, najgore je ignorirati stanje i reći ma ja i onako ništa ne mogu, ja ću biti tako, kako ste vi rekli, gledao sam televiziju, šta ste rekli, da ste samo gledali televiziju? I evo. I tako, i neću, i onako ja ne mogu ništa i onako će neki drugi odlučiti umjesto mene. Ali pa to je najgore. Kod mene se taj cijeli koncept u glavi promijenio 2005. kad je bio koncert Gdje si prijatelju, koji je taj koncept je zapravo htio raditi na tome da se zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Nažalost, nije bilo veće podrške niti od gradske politike, niti od državne politike, gdje danas i ljudi koji nisu sa invaliditetom ne mogu tako lako dobiti ovaj posao. Uglavnom, tada sam shvatio da kogod šuti, nema se pravo žaliti. Evo, ovo je rečenica koju želimo ponoviti. Tko god šuti,
nema se pravo žaliti, a pogotovo ne prigovarati vama ili meni, niste još rekli ovo ili ono. Ma neka prigovaraju meni, ja gledam uvijek iz kojeg mjesta taj čovjek prigovara, žali se ili mu idem na živce. Jednostavno iz svoje vlastite nemoći i svoje vlastite ranjenosti. Jer ne može pomoći sebi i šta će mu neko soliti pamet koji je sebe pronašao i koji je sebe potvrdio u nečemu, jel? A on je u nekom svom svijetu u kojem se traži, jel? I meni je čisto jasno da to treba prihvatiti. Ali zato vi i ja se ne smijemo s time miriti, nego pokušati objasniti svima vama koji si sad mislite, ma šta vi sad i onako pričate, to je nebitno, ništa se neće promijeniti. A mi ćemo se truditi da ipak dođemo do vas i da probudimo u vama nekakav inat, ma možemo mi i drugčije, jer mi moramo međusobno i surađivati i razgovarati i prihvatiti ako nešto i krivo kažemo ili smo propustili reći ili bilo što. Bitno je, sve je dobro. Dobro je da se žalite, ali nama osobno, dakle, nemojte odustati od sebe i možda od percepcije nekog boljeg, kvalitetnijeg življenja. Koliko je zapravo važno sudjelovati u medijima zapravo na način da budete partner, da partnerski stvaramo i emisije, da partnerski govorimo o projektima za opće dobro, o afirmaciji osoba s invaliditetom. Dakle, ne govoriti o osobama s invaliditetom kakvi su oni, nego surađivati s njima da ih čujemo što oni imaju za reći, poštovani gledatelji. Dakle, na Rabu kad je krenula osvještavanje ljudi o problematici osoba s invaliditetom i arhitektonskim barijerima, mi smo uzeti kao savjetnici kako poboljšati nešto. Ja bi se ovim putem prije svega htio zahvaliti Hrvatskoj radioteleviziji jer je kao jedini javni medij na nacionalnom polju uvijek prati osobe s invaliditetom, problematiku osoba s invaliditetom, što kroz radijske emisije, što kroz ovakve emisije i daje nam priliku da se, eto, ja kad zovem sve žive medije, meni se javi samo HRT i dođe snimiti maraton i to već 10 godina, od čega sam neizmjerno zahvalan. Ali isto tako je važno da meritorni ljudi koji su s invaliditetom, koji su udrugama koje se bave i pravom i socijalnim uvjetima života, važno je da budu uključeni u ovakva radna tijela, da se organiziraju ti novinarski kolegiji gdje će se ispitivati. Nekad je postavila i Hrvatska uživo koja je to radila sa Hrvojem, gdje je Hrvoje mogao plasirati, on je sad, ne znam, na radiju, jel? I tamo ima svoje emisije. Ali televizija je ipak najjači medij i direktan je i dolazi direktno do ljudi. Ne samo kroz medije, nego i kroz birokratski sistem koji odlučuje o našim pravima i našim mogućnostima, a nije upoznat uopće s našim problemima. Dakle, imamo ljude koji su tamo nominalno doktori, ali nisu nikad živjeli i niti vidjeli kako neko živi i s čime se bori, od socijalnih nepravdi do arhitektonskih nepravdi i svega drugog. Tako da je važno da i u tom segmentu bude nekakva ekstrakcija ljudi koji znaju, a koji su direktno ili indirektno vezani uz nekakvu osobu ili jesu osobe s invaliditetom, da mogu dati pravilna uputstva i da se na pravilni način alocira novac, odnosno mogućnosti kojima će se konačno iznaći rješenje da ljudi u kolicima, ljudi koji su s invaliditetom žive život s dignitetom. Tako je. Ništa o nama bez nas, tako poručujete. Zapravo bi to trebalo oživotvoriti u svim sferama življenja, poštovani gledatelji. S obzirom da mi kolegica kaže da moramo polako emisiju privesti kraju, vratimo se mi malo književnosti. Zašto Krešimir Butković piše? Odnosno, idemo prvo čuti zašto Martin Krešimir, pa Zagrada Martin Butković, pa onda zašto piše? Sad su mi, kako je, danas je petak, 13. Nisam praznovjeran, ali na Martinje su mi svi čestitali imendan. Ja sam zapravo Krešimir Butković. Martin je po mojoj kumi. Ja imam zapravo dvoje krizmenih kumova, Slavka Raku i Martinu. I Martina ipak je žena pa ima prednosti, onda sam stavio da sam Martin po njoj i to se svidjelo ljudima valjda, tako da Krešimir Martin Butković. Pa dobro, ako se zabuni vi kaže Martin, vi se nećete ljutiti. Nikako se neće ljutiti, nego mi je najgore kad na ZAMP-u mi upisuju moj tekst. Kad su u glazbi, onda stavim Martin, onda ovi imaju problema na ZAMP-u da pronađu mene kao Krešimir Butković da mi sjednu autorska prava.
tako da. Zašto pišete? Zašto ove prekrasne knjige? Dakle, sad bih mogla o svakoj ponaosob nešto, ali jednostavno načelno zašto pišete? Je li to nekako vlastiti krik želje za življenjem, za afirmacijom, u tom smislu pronašao sam ljubav u sebi i želim je dijeliti s vama. Molitelj mi je jedna posebna kategorija. To su baš prave životne poruke. Zašto pišete? Ne znam koliko imamo vremena, ali ja pišem već, meni će iduće godine biti 30 godina književnog rada. Dobro. Otkrio mi Zlatko Tomičić, dajući mi prostor u Hrvatskom književnom ognjištu. Tamo me proglasio za jednog od najperspektivnijih pjesnika ondašnjeg prostora. A od 1994. pišem i kolumne u Hrvatskom književnom listu. Pišem zato što imam potrebu nešto reći, skrenuti pozornost na neku nepravdu. Moja prva kolumna je bila nepravda prema imenu Dinamo i Bad Blue Boysima, što je jako loše bilo primljeno od ondašnjih vlasti, ali mladost, ludost, ali došlo je do ušiju, jel? A pišem zato što, ne zato da bi bio slavan, nema ljudi slavnih u Hrvatskoj, pogotovo rijetki su. Imali smo imali smo par tih stvarno bitnih ljudi u novijoj povijesti književnosti. Meni je to zato što imam nešto za podijeliti s prijateljima i onima kojima treba kakva takva utjeha kroz riječi i povratak prema nekakvoj ljubavi univerzalnoj. A kao logoterapeut dužan sam vraćati nadu, a ne ju oduzimati. Što se tiče molitelja, meni su svi oni koji su čitali molitelja rekli joj daj uništi ovoga čovjeka, ovog dugog, koji je klošar, uništi ga totalno, to će ti kritika obožavati jer ćeš napraviti tešku nihilističku knjigu, a danas ti prolaze samo crnjaci. Ja sam rekao baš neću. Tako. Lako je oduzeti nadu, a eto, Dugi se pronašao u nekim drugim stvarima, doživio životnu katarzu i vjerujem da svako od nas ima taj jedan moment u kojem može promijeniti svoje stajalište, svoje mišljenje i promijeniti se i naći nešto bolje za sebe. Ali ste jako lijepo poručili, ali morate se okrenuti istini. Ne možete stalno tražiti alibije za neke svoje promašaje i raditi krivo, znajući da radite krivo i očekivati dobro i neki novi početak. Dakle, moramo se okrenuti istini, a ta katarza, dakle, suočavanje sa istinom, taj proces je najteži. Mi u logoterapiji kažemo kad se pronaže volja za smislom i kad se preuzme odgovornost za svaki svoj postupak, onda možemo raditi na nečemu. Da se sami sebi mijenjamo i tražimo neki novi smisao sebi u životu. Dakle, svi smo mi odgovorni. Dok god prepuštamo svoju odgovornost drugima i tražimo da nam drugi riješe naše probleme, nećemo napraviti ništa. Skakutat ćemo na mjestu u istom blatu i govoriti evo, skočio sam i vidiš opet sam pao u blatu. Nisi skočio naprijed. Skočio si na mjesto. Da, ali vi ste i preplivali. Ja sam i preplivao. Da, ali to je isto bio proces. Da dođete do toga, ja mogu i idem. Idem se gurnuti u život, ma što bilo, pod svaku cijenu. Ja sam isto mogao potonuti. Meni je brat blizanac umro prije 6 mjeseci koji je bio usko vezan za mene, pomagao mi je. Drugi brat mi je malo dalje izvan, ima svoje obaveze, isto je ima svojih problema. Moji roditelji su stari, nemoćni, ali ako ću razmišljati o tome šta će biti sutra, kako ću proživjeti današnji dan, šta ću ja učiniti s ovim danom. I s obzirom da, evo, moramo završiti emisiju, želim da emisiju završi naš dragi gost Krešimir Butković. Što Krešimira Butkovića u svakome danu najviše očarava? Dakle, govorili smo o smislu ljubavi i o tomu kako je svaki dan najdragocjeniji. Što vas očarava u svakome danu kad se probudite? To što postoje ljudi koji me pitaju kako sam, ali ne retorički. To što postoje ljudi koji će mi reći volim te, ali ne retorički. I to što svaki put kad sjednem u kolica, ako mogu naravno, imam nešto za napisati i reći, imam nešto za poručiti. Dakle, taman sam htjela pitati o romanu Kako si ga tražila, jer smo je promovirali prije 3 godine u radijskoj emisiji, ali evo, poštovani gledatelji, pronađite ljubav. Ako ste se i zaboravili radovati, družite se sa onima koji to znaju, da bi se jednostavno probudili i da biste uspjeli u svakome danu, ma kako god bio sivi, kakve god imali teškoće, da biste mogli vidjeti i osjećati boje življenja,
u sebi i u drugim ljudima, a onda naravno na taj način graditi i bolji, ljepši, humaniji svijet. Baš kako nam je danas svojom dušom, svojom ljubavi ispričao moj dragi gost, kolega Krešimir Butković. Od srca zahvaljujem, bila mi je čast i privilegija. Meni je jednako taka čast i zahvaljujem i vama i HRT-u kojima još nisam dosadio svojim pričama. I veselimo se nekim novim projektima i novim susretima. Uglavnom, mi smo zajedno na stazi ljubavi u svakom smislu. Svako vam dobro i poštovanje, poštovani gledatelji.